Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Tang te nili pinya content ke bangke. Koson si namkeen ka semar nang jimapu lapen nang tum tanang lang onta laswa recipe lang nang tumta semar ikta hem. Chumi ik o niya paklang pon po. Delinon first step la semar ik bom lo. Ladak meda dolo plus ne refine all dunget lo and ingti pen kala jira ta ai pon et lo lasang langon pomoy. Rajan jadi tumat tum. Mulai nih record. Lah hotel. Sedang nama teh ah sedang. Hotel laki ni. Ah. Ayo kak, misalnya lah. Masuk kita di mana? Tang te nona bangke after half an hour se ako kang pupon thulo lapen nalai tum talason le claim ignon ado semar dangal pulo te half an hour phan kup check non then after half an hour le nalai tum tala khuli thura inke ako a procedure asak ubagla putumon ing parke semar igmelo nanglang don igbom non nile ko sonse ka semar. Non di paplang pon po. Tante, ngalan ng silang. Pabong nang take na na. India mẹ con chụp láng của này. Mong lấy thơ export đi. Đó là bay. Lán lên. Mong lấy thơ là bay. Export cái lý đơn mặn. Cho đây ném kia nó sẽ bán cho cái bông ngon của nó này là cắt lang cái.
finally paranon next step bang lang ako nang langon tuning na. Inke non bangke paplang tang et lo la sinon bangke a shape ka semar bu pulo la sinang la dun ikta nili ko son sa shape ka semar ba ing par ke nali tum ta jong si namkeen semar ikver nali tum ke kapre ka procedure si claim pulo te nili pan comment section long nang pachini pon ikta. Pupita mo pupus. Okay guys, finally semar talo. Okay, crispy namkeen nali tum lake sa pen la juni melo. La pen sauce pen le juice ta chumelo. Nali tum ta hemlong moida inke jangtu refine kala jira lahai do pelote semar ponik tha chui meo crispy namkeen.